Jack nyabotere na tie semene ba no amarantie no wone maya no eno bi ekosuwa emu ayedin ye kansuwa ye seme kasa kwabara eye dokore na mehu na meka edie na koso ewo Ghana. Jack innocent person edie na to no ewo nenkwamu nenkwa ewo ba Jack mabeka da betiyo ajia kosik eye dokore menim se eye wakasa wuton koko efrise kosini de wode chiche mamenka Jack ohima na ya mepese be kasa chiro wose wode nana biara soka owu owunyansa efrise odadomanok e ba de senni na wode chiche guy mamenka chiro menim se ajia wuton kosik wasinen so oton koko na mode tinzongo so mode chiche eye mo business Jack wan kasa ajia menise wujuma wudie onintima o protect waseno hwe eye nokore wo ya ba ya no na wode chiche onintima kose woton kose ajia kose tie me anopa ye me kasa chere wo se anye wadwuma nka wo mfa waseno emetena wufie eye mo nyina mo business ya moye Jack obelima wotie guchi mamu mameka semi na tiri hwe kwadonto wato graphic amankurufo kare wankasa oyire no oye generalist wona woto graphic na okenkan eye nokore obiara nka meka chiro hwe aburuchire awone eberebe na ka woto ba si Ghana amankurufo